First APHLC Youth Conference kepamon ponjia puthak krungsai amei kangni. KSA Samson Teron natum airset prungset pen dharna kepadopon. Lakhain Koropho Nilip constituency kaparlo chuki hula HS patho klamalo thang ni phaisir cap ani APHLC Central Youth Wing pen mai kangni. Mai chari ponabang ake hai Rajesh di sopen kepachini pon atengke labangso a meeting kepaman pon nangkok atheke kewangji there poa chiklo ni phain korapli pen Inkorapho ni apartment APHLC Central Committee Youth Wing atumben Youth Conference kepaman pon aphan sitirikam amai keseng pon pota pachini pon labangso ni apartment na ho jesemet ke East Karbi Anglong, West Karbi Anglong lapen Dima Haso, along Rikedo Inglong aso akai, angbong riso nimso atum apanase, kachi pipon ji lapen riso nimso atum. Ajakong kachi chinisi, metang along ri metang se kachar jap thekji apan, seke highway chi pipon tuji puta, sarkiri rong parpenta nang pachini pon. Labangso amailong Central Committee APHLC pen kachitong dun, Rajesh di sudun maipu, sarkiri rong parchun bang, Samson Teron Legal Cell Chunbang, Panong Pangcho Usai Hem Chunbang, Diuri Teron Difu LA Maipu, Prodip Be Difu LA Organizing Secretary Lapen, Pregjam Arpuket Heading Atom, APHLC Youth Wing Atom Chitongdun. Nilipen Kolom Sing Teron Report, News 18 Difu. Meeting kahang pathegal alo non marsajiklo taring kora pli kora po untuk youth conference dak piman po kasi pinidak tum subcommittee bang tum sengal pangnial subcommittee long tum la resistance committee chairman pen chenglok tum putting in charge transportation in charge volunteers in charge pen chenglok finance secretary finance in charge pen chenglok ado ko tum ini dak pangpolong lo kasi nilihin pen la media hoy pen di ado ko pihan ko chunari tangtung bangalalo non elitum owe kimiatum meke prang nang japolo owe kimiatum nang barnang ko itum mithang along ri mithang akhe kichara komia phat kasi amu hejong ta ilutum tangte non la asam sarkar pen non la arta kang do ka piso semikian tum han kinep kang nang do labang so puthak la tum kinep kang nang pon kana kichok la pen kana kichok chedong tum la APHLC pen pilo pudun yiga so lam putak ni thompli prang dan ni tum han dok mukalong ta press mit phalo nili marsi phalo kala news fast katwe long ta nang tum thailong thailo da karbi long pen amar ke tum ke APHLC pen ke oppose do na support ke la pen ke tum DC phanta ni thomne prang ni tum memorandum na pidam lo hala pokso ek hadi la prevention of child sexual so pokso ek la kaselam la 2012 tan gadi la 2012 tan 2023 ano yo nitum ka oppose nang ko ka thebang kala lo je awareness pp pins non muni thanne bhara alam bangke non awareness p person te la energy ki dinglo mati yo ninkan kep ninkan kre podalo awareness p person te muni tun chini muchoji polo non ke hem red kado we mesan sen pisi non bangke kinep kangnang dam hem red ki pridu na son sinang manro aposila bang ni tumke pinrem dono hala child marriage ka chedonun palang ali de child marriage ki tum chedon de laso chedon unde jonis awareness program pinang pogande BJP to kopi posi awareness program pipe pin pen non lak si so se muni thanne elo non ola sam ta karbing long na pinangan thanne elo non asi lahai aron langno nang ke claim la ke BJP atum la ke pudam lo bolodang family atum phan na ke hala sono porial ahem ki priduna system de mandal la ke aso posila bang ni tumke pinrem dono la ke akali aron sina claim ati non da ko klang elilo non tarik re plion ni non 14 February ke non Assam government tu penamasi non mangke isia ron paklang tulo lasoni ke kau hak day pula mane hala valentine day abang ke munit pinsor so tu aning ke dok ba ka che bama bangke la Pini thang ni phai cap ani KSA Samson Teron Aropen Ru Samson Singh inti mirbiri di fualo sit in demonstration ajamek inipon bangso ajamek along KSA Maipu Samson Teron chitong dunsi Venture School thanbang atuma phanchiklo John Crisi bainong ki piperek aputhak penang alam the KSA atuma phan aning ke pophe alam chipaklang pon KSC ke jatum ke a okchudet a hilan silet a kamlok se ke klem puta Samson Teron pen arbok pontu
alangli pen ke jong pon ke non ke do bom KAC ke ja tum ke a ok chudet a hilang silet akam si venture school thanbang atoma phan kang hoi puse a koi pipon la pen thu KAC atum jong si lo thanbang atoma phan bainong pipe bom lang polute mo arni si KAC anghap ing happy check an ka chi song ta deng pon det ji puta ing tang rak pen lam the pachuni BJP go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. Dr. Himanta Biswa Sarma go back, go back, go back. Dr. Himanta Biswa Sarma go back, go back, go back. Education Minister go back, go back, go back. Education Minister go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. Dr. Bilal Mohan go back, go back, go back. Dr. Bilal Mohan go back, go back, go back. Kadialah semua kansil aku, kadialah semua kansil aku. Kadialah semua kansil dan. Rusemson singing ti pulo tangte kadu weta chini lo kachini ne banga velo lakhe seta alang li phan asonson pini karbia society long ko so platform ansi tum ki binai ba la so ki binang ji kwana kang tu yang deng si ki binai ma ke claim vek nang ji ke karbel autonomous council tum lo si alang li tum bi pon pedet pulo te lakhe manghume me alam lo la bang ke tum karbia khe phan chinghon o edet nang na ka son ha ko pine kaprek bang Mumbai pen kopina celebrities tum phan ke wan kapikan kapilu na ba tuma important pipik seta ituma long le phelang la ke kar bia tuma phan si rai pi vietnam po pusuna ka chi song pi tu anok be lo ru samson sing ti phan so katalon pon pedet bangla ke ning duk me melo la pen council tum bangla ke jasimet pet ha nani pen bang a handle nang ke order tum do ko posi nani pen handle nang ke order tum ke comment tu neta kar bia khei tum paching thor nang polong nang ke kroi kria tum si ke dol nang ke kroi tum ka videra posi pinia bang ke kar bia tum nok be tum phan ke da ke paprai rim bomlo la daga bang ke jasimet pet ason mondir ki ma bang se important pirong son si tum thekam lo la